دما وخش تماشاوان هجاج چارپل مدیا سلاب و رئیس هم برنامه که دنی دا جواک و سیاست پیش پریوانن ای روژه روشا باکوری کردستانه بده حب میوان می قدر بلر امی شروع بکن جالی که دا پارتی سوسیالیست سروکی گشتی پارتی سوسیالیست کردستان بریز کک مسعود جالی دنی دا جه بردب که پارتی دموکراتیک کردستان باکور رزدار کک حمید قلچ اصلان هر دو جوی نها میوان می استودیا مبخیراتن سر چاواته که کن خیردار بن وشان انچارپر را سرکفتنی خوازم خاطر ویدارم پروگرامک بکرهاتی به و بچی برونکای بده گلیمه دام بکاره بن روشا خوی خراب بچکی بر رونایی بن مالا واوا سپاس که حمید که مسعود جاری که داریم بخیراتن سر چاواته چاوا برام مالا واوا ویدارم برنامه کی گش و ریک پیکه سپاسیم که مسعود تماشاوان هجا دو میوانی می رزار قدر بلند ها برنامه دای جکرم او خورا پرسی خوم پرسین ین علاقه داری برنامه دکن بکاربن بومجی بنیرن ری بکن داکم بکاربن جر رزداری خورا او بکن پیشکش بکن به هفدورا وی برنامه بر ریکو پکی به هفدورا بکن باشه که مسعود کرم او خورا کرد آگاهداری خوش بوی چارپل تماشاوان چارپل تیوی بیژن و روشا نها لباکور کردستان چیه اول آواز بونا باکور کردستان چیه به چه شوی شیروبت کن کرم آخورا دست پی بکن گلک سپاس جبو میوانداریا چارپل مدیا بگمان بره اف پاندمی می تفگیر کرد کردستان واکور ریک پیک نبو بس کار خوابات ها با ریک پیک تر کرنا تفگیر کرد کردستان باکور اب پاندمی بوی سبب هنده کو او خوابات لاواز به نه تنی خوابات کم باسایی کر همه خوابات سیاسی جواکی کمالایتش بر پاندمی لاواز بوی و پاندمی aslında ki gelek mazına peşe xabat siyasi. Bu taybeti partiyen ku derveyi hedefene u girse van keme re ulaxovan keme jibona ve kişi ev pandemi pırtır kar ser kari xabat hevan kir li her MDB'nin و ما دوام شپاند کو هر پارتی گور هزا خو گور کاری نخون لی پاندمی میدا کاروباری خو مشاند لی اگر تبی بپرسی او کاروبار تیرا پیواجوی دکه برسه و پیواجوی ده جوابگوی پیواجه مرو راستی بجه نه والا برسه و پیواجوی نی نجبر کو تفگیر کرد کردستان باکور بتابعتو بگشتی تفگیر کردستان سر کردستانی هاتی لسر دور سکنیه یا امی سرکفتنه که مازن پک منی یا جی ام شکسته که بخون شکسته گل خراب بخون یعنی پیشیام هم درفته هم جی فلاکته جبو چما درفته ایرو اگر مرو ل روشلاتا ناوین مزک دیوینه که کرد برینینه ل کردستان باشور و ل کردستان روجاوا هر برنامه کی واره آمده کرد جیالی دولت نافچه و جدر وای والا مجبورن فاکتور کرد لبر چاو بگیرن یعنی ادی به کرد نه پاشاروج عراق تته دیار کرنه نه جه پاشاروج سوریه تته دیار کرنه مدید کو به کردا عراق حکومت مرکزی پیکناد آنجا چیکاری کرد قایل بو پسند کرد تدا بیشتر به هنگی حکومت مرکزی لی بعده هات پیکات لی کردستان روجاواجی هر به شکلی نباشه چه امریکا چه روسیا چه
balatên navçeyê wexta ku bername bo paşarojî Sûriye amade dikin, êdî mecbûr dibin ku gelo Kurd wê çi veje. Ew jî ji ber kar û xebat û fidakariya Kurda bi dest hatiye. Ne ew ku devletên hanê ku min navê wan îna li ber çavê me reş ev tişta dikin. Ew kar û xebat berhema kar û xebat û fidakariya gelê Kurd e. Lê Kurdistana Bakur jî her waya. Lê Kurdistana Bakur me dît di hilbijartina belediyeya salek berê Kurd bu tayinkerê serketina belediyeyên ku ev jêra dibêjin İttifaka Millet. Eger Kurd piştgiriya dengê xwe nedaye vê îttifaqê, ev belediye nedikete destê wan û her AK Parti li dest AK Partiye de dima. Êdî lê Tirkiye jî çi dostê Kurda û çi neyarî Kurda gêiştine ki Kurd êdî Kurdî berênîne. Kurd vekirîn êdî nesnenîne. Kurd êdî bûye faîlekî. Kurd bûye aktorekî sereke. Herçende aktorekî ku bikare lê Türkiye bigore, lê siyasetê Türkiye bigore, Afxas mezin nîne, aktorekî Afxas mezin nîne, aktorekî Afxas karîger nîne, lê aktorekî gelek faal e, gelek çalak e, aktorekî gelek hêz e û bi taybetî ev sistema serokatiye ku pêk hatiye û İttifaka partiyan û koalisyon pêk hatiye êdî Kurd bi kîjan aliyê de giranî xwe dayîne, ev alî serdkeve. Ev nîşan dide ku li Kurdistana Bakur rola Kurda û li Tirkiye rola Kurda hêdî bihêztir dibe, hêdî mezin dibe. Lê ji bona ku Kurd ev rola xwe bilîze, ev derfetê bikarbîne û destkef bikarbîne paşarojê xwe ji bo azadiya xwe, ji bo bigêştina mafên reva û demokratîk û netewî. Divê em karê xebatê bikin, karê xebat têr nake, karê xebatê müşterekê bikin, divê em yekîtiya xwe pêk bînin. Wexta ku ez yekîtî dibêjim bi manayê ev nîne ku em yek partî de bevra karê xebatê bikin. Yekîtiyekê yan îttifaqê yan çi datînin dayînin em kar û xebat bi hevra xebatê bikin. Kim zaminê etine bikin, dikarin hevuna xwe biparêzin, em jî dibine aktorekî bihêz lê siyaseta Tirkiye ne tenê li siyaset wisa lê paşaroja wisa rojhilata navîn jî ez dikarim bêjim bilîze karîger bilîze em yekîtiya xwe pêk bînin, em bi hev xebatê bikin, em pêk ve xizmetê bû doza Kurdistanê bikin. باشه که مسعود و صدم یکمین و چیروک اوی مسئله پاندمی جو و دست نشان کرده و براسته همو دنیا ده و تاثیری که گله که نه ارانی لسر جواکه و لباکر کردستان جی هر وها تایه ده پر تمام دبی وارد اوه پیشیا پاندمی لباکر کردستان شکستنه که کور هیه yani em bejin lawazbûna rêxistinên Bakurê Kurdistanê heye beriya pandemî ev sedem çi ye gelo li xwe mukir hatin dibe pêwîst e li Bakurê Kurdistanê ka çi sedeme beriya pandemî li Bakurê Kurdistanê hêzên Kurdistanê ew qas lawaz bûn ya jî nikar bibin bersîv ji bo pêvajiya bu kurtayê canan ve dikarim ew bike şîrova bike kerem ke vê guman ev meselekî gelek kur dur e مرد به مخور واره لب گره گلو او تفجر کرد کردستان
Bakur çima lawaz be. Evveli Kurdistana Rojava ber bi peş diçe. Li Kurdistana Başur ber bi devlet bune diçe. Tişteki logikiye, tişteki tabiye ve civan peşveçûnü germayı bistine li Kurdistana Bakur ji ber bi peş diçe. Ev diğer teveser ev bi gor bir bağırıyan. Bi taybeti wan salên davî piştê ku ev kudetayê 15 Temûzê ku serneket ev cemaat dikaribû kudeta çêke. Erdoğan devlet hikûmeta Erdoğan ji vê kelk wergirt istifade kir ji vê zorofê û êriş kire li ser Kurda êriş kire li ser Hêzên Demokrat û xastiye ku sistemê ku ev bi xwe de evê de mijiyê de heye îdareyê ku ev dixwazin lê Tirkiye cibecî bikin ev jî jê re bûye derfeteke baş ku tevî rame kararnameyê ku derdixistin bi hikmê qanûnê de gelek gavên dijî demokratîk hate avêtin qayyum hata danîn li ser partiyan doza girtina partiyan hate vekirin û hêzên ji bo tengavkirina pêşî lêgirtina hêzên demokrat gelek qanûnên dijî demokrasî hate pesendkirin û gelek karên bi vî cüreyê ku li pêşiya Erdoğan asteng bû ku pêşiya wî digir ku ev sistemê ku mijiyê wî de heye lê Tirkiye bicî bike. Ew ê yekek li sedemê. Sedemê dî em divê kemasiya partiyan xwe jî bêjin. Hinekî daxwazên me dît ku li gel zorûf naguncit. Hindek karên me ku me dît, hindek karên me ku me dît ne fikra Kurda ye. Yani divê em bi eşkere bêjin te her xapî li qavexaneyê kirûnê jêra basta Kurdistanê bike ve dijî te dernakeve û dibêje bila lê problemê vî aslî ku jêra dibêjin problemê lezgînî laboriya problemê îqtisadî ye û problemê ku nikare zîkê xwe ter bike û bêkariye mixabin di vê varê de em partiyên Kurdistanê nikaribin bersiva vê milletê bikin. Lê ev ê nayê vê maneyê ku gel millet girse ji Kurdînî dûrketiye û Kurdistan naxwaze, azadiya xwe naxwaze. Lê vê gavê dibêjin zîkê min birçi ye, ez awilê zîkê xwe ter bikim piştî hîngê em ê baxsa Kurdistanê bikin. Em bawer dikim em vekî Partiya Sosyalîst Kurdistan vê zorfê me baş nexwend. Yani ev stratejiyê me stratejiyekî rast e û siyasetekî rast e, bernameyekî rast e. Ne tenê me û stratejiyê me ê Partiyên Kurdistanê bi giştî nêzîkî ev in. Lê ji bo cibecîkirina vê stratejiyê di nav milletê de me dît ku em divê hinek tişta jî bigorin û ev daxwaza lezgînî le çi ye em evê jî divê li pê çav bigirin. û gelek babetên dê hene lê bawer dikim du babetên serekî hene ku kim nîşankî ji wan ew ye ku mixabin em gel zorûf neçûn. Dikarin bêjin me kitabê tevger kir. Ew aliyekê ye, aliyê dî jî ev bêguman êrişê devleta dagirker û bi taybetî hikûmeta AK Partiyê ku
تخواست سیستمی که سیستم ترکیه بگورنه و سیستم کلی دیر آوانده که وقتی بیشتر افغان المسلمین سیستمی وی ل ترکیه جبه که جوانه وی که هر تشتی که او پی قایله دکه و باسا عثمانی نو دکه رشد کل سر کردستان و شر دچسی دکانی خاصه لیسی دکانی او بکه و روزه دیسا مسئله کرکی آنی نگوری مسئله باسا مسئله دیکن کرکی دیکن اونا همی بنا باعث انده که تفگر کرد لکردستان و کرد لاواز به یعنی بیشتر نبگور دلمه به نبگور دلمه به و برسه و داخاز ملت بده. باشه که محسوس فاس که مالا تابع امی نابر که بچوک بدن آخافتنی و ام در بعضی که حمید بدن پشت پرسه من هیچ خو که حمید بردف که پارتی دموکرات کردستان با کردستانه کرم که بین پیواژه و چه وادن نرخینه. دم و حمید دمی و خوش بن جارک دم چارپل و جوشان کردی کردستانی را سکرتیت خوازم دوید کم اف برنامه رونکایا که بده این کنجکه تاریخی که پیوستیان به تبا پیهی نه به توایی گوامر روشا باکوری کردستانی اینه برچاوی خواه هلبت در واسوی کوی دیروکی هایی و روشان واهی وک هات گوتن اگر ام به هوربینید ناف مسئله که ونج دیروکی دست پی بکن حتی آنها ورن از باورم گلک پروگرام جی تیره ناکنی لی بکرتی از اگر ببیجم ایرو روشاکو کرد خطا کردستانی تیدل باکوری کردستانی روشاکه گلک خرابه تفگرا کردی دوی 40 سالی داویده بر به نمانه و روبرومایی هلبت ریخستنی کردستانی دوی بین رخ نکردی لی دوی مرف رسم جی باش بخوینه وی ونایی جی باش بخوینه چنه سدم چنه سبب چنه اگر بکرتی به از دکارم من پانوراما بچوک پیشی بیجم و پاشه ورم کروشا باکور جی تبایا کردستانی جی نجودا تره برشاک جویی جارا یکی باوریا مدت 48 سه کس پشتی بیدنگی درسمی و پشتی افزرم و تشکلا که مثلا کردی ده تینا گرتن و تشتین سریوان ده 58 اف جمار ده 5 کس گور بهشت امین باتو ده زندانی ده وفات کرد 49 کسا دیروکا کردستانی وک ستارتکی وک دستپیککی دست پیکرن ایش استیده روشك عسكري هات سر حكم تركيا مثلا كامبين سيوازي تشتي واشي واخر دشيستو بين جارا يكي لباكوري كردستاني كردا ريخستنا خو افاكر دبشترا از كرد بيتين سالا هفته هات تفکر ناف گنجا ناف خورتا هدی چپی ترک و وقت یان لی تشتکی وی دمی هات گفتگو کرن هات دفجنگی کرن هبون گلو ام به هفره خوب ریخستن بکن یا کرد وی جدا ریخستن یا خواه بکن یعنی پشتی هفته جیواتش تا حتانی هفته و 5 هات مناقشه کرنی ده هفته و 5 باوری آمد ریخستن کردستان گشی ای باکر گیاشتن و بریاره و باوریه کو دبیر ریخستنی ما جه چپی ترک و جه ترکا جداتر به کرد بخواه خبره بخیم ده تمام سالین هفته ایده باوری آمد او کسین کو ده سالی ما ده باش دزانن و هر تشتی لکردستان مدکاری بو گفتگو سر بکرا
دکاری بو ریخستنی کردی بهوره کار بکن و جارا یکیجی ده هفته و هشتاده به ناوی او دگه اولوسال دموکراتیک کشویرلی سه ریخستنی مزن کردستانی و دمه آریا آزادی ده دقاده و پارتی دموکراتیک کردستان دکلاراسیون کافا کرد مخابن لگور شرطیوی آوای بریب نچولی گاوک راست بو پین گاوک دجیده بو یعنی اگر مرب کرتی بیجه ریخستن جبو آرمانجا که پیروز بتنی واسطه یکن اگر ریخستن آرمانجا پیروز جبو ریخستن آخو بکن واسطه باوریا مد به ناوکی دی مره لیبکن اتام دوی دمه ده تفگرکی دن تفگرکش دروی تفگرا کردی که ناو دن نهات و بیستن به هنک پیوین توش سلوگان توش درکتن یعنی کردستانک یک گرتی دموکراتیک سوسیالیست و پیشکتی هات پاراستن و شر چکداری هات پاراستنی اگر ام دناف کن ویا وقت مقود گلک تشتی چه کده اوی او تفگرا کردی کوی 40 ساله داویده وی تفگر مخابن هندره وی وارا کر مهیجی او تفگر باش نخوندی يعني او تفقرا وامجير بيجم بكك وهبال بندوي از بكري بيجم از اناجي ندج مني بكك يوم بحزارة قهرمان بيدنگ وكردستان دبالا وان دي لهمبري داگر كرم بميرخاسيت برخوتن شردكن دستانا ديس لخطا سياسي مخابن ند آواكرنا خود ند بيواجوه دي ونه ايرو نخطك كردي يعني كرد اگر وی تشتیهانی خوشک امدانین اورته باوریا مده امریکارن تحلیلک سراسی بکن اویک دو نه روشا سیاسی جهلا ترکا و هلا ترکیه و دستراتاریا ترکیه و هلبت مناقشه گلک تیسر مراقبه بکن یعنی سیستم سروکاتیه ایرو اردوغان دو مصطفی کمال بو باوریا مده تو فرق دنابینا اردوغان و مصطفی کمال دزیده تونه شغالية كده راست الدسبيه كده انك حقا ومرة كارب مناقشة بك بفي اخ بارتير هات ورتي ليه برسا من نب اخ بارتير ياجي جهة بير ياجي بارتي تركاري برس بالسيستم ريك وسيستم بخوا تنبونا مش خور كري سياستك بنجهين تبيجت تني يعني دفرده سياستا كرداجي اگر نرسر بنگه کردی کردستانی به نرسر بنگه کو کرد ولاته که به آخا خو به خلق خو به جغرافیا خو هی سیاست نوها به د باوریا مد ام انگل که معنی دیجی ببینن البته وانا برکی فی قلوت الناس که برکی لگور روشا ایرو لبدونا که لی مرف اگر دنیای بنره لفلسطینیا بنره جیدن بنره چوقا کتیبن چوقا شکستیبن جی دولتک فلسطینیش خورد پارێزن سەرخۆبوونا فلسطینێت پارێزن تەفگەرێ نەتەوەی لە باکوورێ کوردستانی هەلبەت کێمانیە مەگەشانە دەبێ ئەم شەفتەی خۆ کومێ خۆ دێنن بەرخۆ و بڕاستیژی خۆم بە کوور بێن و مە بخۆ تشتاش مە تێ خۆستن باش بجی نانی لێ ئەو بجینەئانی نامە گەرەک ji xêrnexwazare nebe argumentek nebe damberûyek û bêjin aha biner bay kêmaniye wan ev ji ber wê me van tiştanî han kirin. Îro li Bakurê Kurdistanê eger mere li Rewşê binere rehên Bakur ji Qandîlê ji Rojava ji Başûr ji Rojhilat neqetandî. Tevgera Kurdî bi tevahî li Rojhilata Navîn sebebê bingehîn ê nexweşiyayê û li Bakurê Kurdistanê her gav dikare destêwerdanên derveyî me xurtî jî bêçêkirinê ji ber li Rojavayê Kurdistanê dema desthilatdariya Tirka li hemberî korîdora Kurdî Kurdistanî siyasetek xwe yî millî dajon û em Kurd bi xwe li hêjayê xwe yî neteweyî nebin xwedî û dernekevin wana nekin distûr ji xwe re nekin şiar li pê wan nemeşin di baweriya me de em nikarin resim baş bixwînin jî.
ل باشوری کردستان کورتی اگر از بیجم استلاداریا لهولری حیوان آزادی کردستان گشی ام بخوازم نخوازم ایرو د روجداتا ناوین د پرسا کردی د اکتورکی فرمی اکتورکی کو خلقی دنگ دایه اکتورکی کو تمثیل کردان نفتوی که اول دورده پاراستنا و دستلاداری باوریم د ارکک جی نتویی حچی هیزو تفکر کو دجی و کار بکن دنگ باشه گلو دنگ خرابله دوام بکه ککو او جان جی اینترنت از وارد که بچه ده بردوام بکن کرم کرد بله حچی کسو ریخستنو هیزن کو وی راستیه نپجرینن ده باوریام ده تفکر کردستانی ده کیمانیا دکن ل روج آوای کردستانی به هاندانا هیزن دروزل هیزن مزن ایرو نزیکایک دناو کرداده تیر روژوی البت اویات به مرف باش بخوینه واتشتار چیه یعنی کرد و اوی بناوی کردا حرکت دکن که حتی ایروژی دگلک لحبات ناده وک لحبات نه دو جارا ای هولیری و آدهو کده و تمام پشگوه کرنه ایرو بشک و جوی ایشیره انگاجه بونو دبیجن اره البت تأثیر هاندانا در و شرطین اوبجکتیو جید ناف مسئله دهی ده باوریام ده کرد به بیا پشتگوه نکن لی با آوائه کی راستخینی پشتگیریه لی بکن و بین میدانه یعنی اگر ام بخواه وک مگوت ریخستنه خواه جا آرمان جا پیروز ری نکن واسطه کی باش ده باوریام ده امین کاربن صورت باش بخوینن نوها مثلا پاندمی البت دنیا گشتک جه پوسیده بویه تاثیر دنیا گشتکی کریه تاثیر لمجی کریه لیوک بیسکادن که حمزه باران حمزه تجی گوت یعنی بری پاندمی جی تفگره باکوری کردستانی کردستانی ایرو هاتی روشکی کو مرف دکاره گلک خورد لسر بسکنه دگل وانتش تا تفا دباوریا مده دو رنگه تفگره باکوری کردستانی لباکور خوش کویاده یک جه خطا انتگره خوازه خطا به دستلاتداری ری بکاربن سیاسته بکن و ده پارلمانتوی ده و ده تشتیوه ده پرسا کردی بین روژوی خطا جی خطا کردستانی که کرد بخواه ملت کن لسر آخا خونه به آخو تریتوریال کردستانی و سیاستا بنگه سیاستا خود دین دورده از دیسات کارم بکرتی بیجم کتنا وی خطا انتگره خواز دجی گلک انسانی کو کردستانی نه کردستان ده بالا وان دنه لی ایرادا ریخستنا وان دسر آوان ری و تم هبن اگر کردین دروی وی تفگره انتگره خواز بکاربن با آوائه کی راستخینی برای کی دوستایا کی افکاریه کی وكك مسعود قوك هنا يكيتي لا شرط مرات نابري خصنا كي دباوالي تشتكي افابكن دباوالي امد كردستان دي او بوتنسيال كو كرد بكاربن دنگ خدرخن بخورتي هي يعني لما كي سالين حفتي دي وقت ما بحثا كرد وكردستان ذكر جوات جارنا بمدكن حنا كي خب مدكن يعني هون شنو هون ددن كاشا ون سريع خل ديوارا دخن اف دولة واي لإيرو دروي مقشة دروي فان ريخستني هي شعوركي كردستاني دناف خلقي كردستاني ده بخورتي بلاغ دبي برفيات بينه كاري ما اركو وظيفة ما اوه ام بكاربن قه بدن في دنگ كردستاني ووانجي وخوجي دناف ريخستنك نتوائي ده ريخستنك كردستاني ده جيب جيبكن لغور وي غابا باويش اگر اموا بكن دباوريا مد روجلات ناوين کو گلک برفرهبوني ند حساب د داغرتي غابا ددار هف كفن و هنك درفت فبن وكرد بريغستن بن گلک تشتين کو ام بدس بخن دباوريا مد وي هبن باشه كك عامل والله تابع بلاد خاطر وارد برسكي من هيا
نها لباکوری کوردستان وکی جناب و دست نشان کرد تک چونو کی هيا يعني ام بش کسنه کی هي لوازونه کی هيا لباکوری کوردستان دوی رقصن باکوری کوردستان دست به اوی در که جبه پیواژه درخینه لیم خابن آن ام تماشا کن باکوری کوردستان به نام پارتی دموکرات کوردستان سه هولدانه کی هيا جبرکی از وگاوی مودراتور وی برنامه منری خود نابجم دوی واردا ل منرینی هفتوش دیجی که دزانن گلو شکستنا ین یکمین درجه دا بلاوبونا هزر ریخستنی در ناف خدا ننه اگه باش متپرسی نواج بر پروگرام جبو روشا جواکو سیاستی بو و امتنه بینن سر مسئله پارتی دموکراتی کردستان باکر بلکی پشکم حقیر گود آراجد کن لیش بر تپرسی زیب کرتی بیجم از دی ساعت بیجم متقلق جواتی نجید گوتی ریخستن بخواه واسطه یک ریخستن آراجه پارتی دموکراتی کردستان دشست و پینجا دهات تانین و دباوریا مده دیروکای کرتی بیجه کنگراوی سسیا لکردستان به شرط بنگهین ده پیک هات و دوی شرطی ده انسان لگورا وی دمی و ناف کبانی دم بیجن پیشفری خواز دستراتاری گرتن دست خواه وی دمی ده هنه کیمانی چه بون مثلا کیمانی جه چه بو دو کادروی پارتی دموکراتی کردستان ترکیه د کنگره نهیده یا پارتی دموکراتی کردستان عراقی ده کل ایرانی بو بجداری پارتی بون مخابن ده جهفکتنا و دمیده ناف پارتی دموکراتی کردستان عراق ده هلوست وکری ورگرتن او هر دو کادر نه اندام مرکزی بونجی پارتی دموکراتی کردستان و دمی اوی تشتیهانی که چاوی خوشیر کرد خطا کرد غلط کرد گرک او کیمانی خو بگوتا و پانیا وجوده لی پشتی وی پارتی دموکراتی کردستانی عراق جبو وی هلوست ورگرتنی و فقط انرا گوربوشت یک اکسامی رحمان و حوالی وی پیک هاتو شونده فاوا دست آبید پیکه که و خست مداخله ناف پارتی بکه بو سببه کو هیزه که بسره بلا کردستانی گشی آنی خص صورت کردستانی پاکه که روی چاقی انتشتاتن کرنی کوی رو بوی بلا سری وانجی مخابن امورن داوی دکه کو از خوازم کن تشتکی بیجم گلک جار جبو کو بناوی من نهاتی بانکرین جبینک دودا ام بجداری وان خباتین ای کردستانی جی نبون ام بخواه نها نل همبری تو بشین ای کردستانی نه کو ناوی پارتی دموکراتی خو کرنه لی ام جناوی خو پیو بتناوی دجی بشداری وان جوینانا نابن جبو چ نابن جبر د کنگره 11 ده متن بریار اکستن پارتی دموکراتی کردستان باکور و اف بریار جی اف بو هات دکلاره کرن د 6 ماه ده به پارتی یک لگال بدانین به پارتیا لگال بکار به انی یک خط کردستانی برفره بکه و باشور جی آلیکاری بکراش بو کو اف تشتا پیش که بتنه اف بریار کنگره استندی بریار کنگره سر هر تشتیرنه اف 6 ماه ما در باس بو میعاده 45 روز سر جی در باس بو موی شاغه دوز تروکاتیا پارتی دموکراتی کردستان باکور کر کو تشتا در باس بو هناك آستنگین کو در وی بریاری کنگره در کتن پیش ما کنگره خوی 12 دیار بکری 107 کسا پیک آنی یعنی لگورا بریاری کنگره 11 پیک آنی از ویا کرد بیجم جبو چد بیجم جبر اف حقوق نافخویی جبو تمام ریخستنی کردستانی جی درواز دبن یعنی هر یکی رابه بکسا بدن با خو بیجن ام مشفون و ریاما اوه دباوریا مده سبا اف عاقبت ابرق نقشه لقلك بارتيه نجي كار بيب كارانيني ابيك هادو دوا او باش انتني كنا بي بارتي ديمقراطي كردستان لخوا كرنه و بدكتا و اواكو نابي بلاتفورم يشخور دوا بكارتينن
دخطا کردستانی دا لبا انتگره خوازا جیه خوا گرتن یعنی دبی آوائی ده وقتی او بکیجان ناویدن ببین ام بخوانل دجی تو کسینه لی بکانینا ناوی پارتی دموکراتی کردستان باکور لگورا کنگره لگورا حقوقی نافخویی نه مافی تو کسیدن بکار بینه ام دوی واری ده جواتک باوری لیته جواتا تفایره فکرینه سینگام فکریه ام دکارن به بلگه به اثبات وان تشتاناجی بینن میدانی البته وانا کیمانینه yani van kemaniyana gelek şağı jî me rekare bêjim. Mesela yek ji jî em bi xwe bakurîne dibe tevgera me jî ji bakuriya be lê em hêjayî û bi destketinên li perçeyê Kurdistanê de jî rêz lê bigirin wek bi destxistinê me wan biparêzin. Ev jî ya me yê. Divê felsefê de eger em xwe zelal bikin gelek pirsêk û negotî jî dikarin bê pirsîn û bersiva wan bêdan. Kekê Baran Hemze. Ez Kurdî fêrma سپاس کەک حەمید ئەز جارێکی دنێ جەنابەوە vەگەر من ئەز دیسا حەز دەکەم بچم با سەرۆکێ گشتی پارتی سۆسیالیستە کوردستان کەک مەسعود پرسەنە ئەز وان پرسە دخوازم دەست پێ بکەم پرسێ ڕاستەڕاست جەنابێ وە هاتیەکردن کەک میرمزاری دەبێ لە باکوورێ کوردستانی هەرەکە بەهێز HDP û dibêjin em hereketێکی Tirkiyeyê bê hereketê HDP kîjan hereketê Kurdî bihêze yek ya du yên duyemîn kek Mihemed Hüseyin Aksaç wekî navtê nazkirin Alî Zerdeştî kek Alî Zerdeştî ve kek Mesut Tu HDP û PKK wek Partiyên Kurdistanî dibînin kerem kin keko o piştre min devam bike keko mesela nîne ku ez dibînim ya nabînim yani PKK خو چاوا پناست که HDP چاوا خو پناست که کو از بجم HDP پارتین کردستانی نه شخپ او یامن گوتنامل سر هوا دمینه HDP خو پارتی کی کردستانی پناسان نه که او بجه از نه پارتی کی کردستانی ما از پارتی کی ترکیه ما و کله داخل هنگ داخازن ما هنگ کو داخازن اساسینه داخازن سرکینه نسبت به پرسا کرده نه استاد بجم نه والله پارتی کردستانی یامن دبه چوخاتی و چوخاتی جی سیاست دا کار evna yani ارزشاوینینه و نرخوینینه جوان اوه که جب از نکارم بجم پارتی کی کردستانی او خود چاوا دمینه اوه از گم گره اوی اوسا قبول بکن PKK işte ki diye ve ki Hamid işaret pekir ev binavi pek inana Kurdistan'daki serbuxu çarparçayı dest pekir le iro baksa insaniyet dedik ya rızgarıya hem insanat ki baksa Türkiye ki baksa yektiya Türkiye ki baksa konfederaliya roşalata navendike o baksa her veki mugot yani lütfi Xudaya PKK o Xuday şandiye ku insaniyeti xalas ke o dinav insaniyeti daji Kurdaji xalas ke avji xo usa penaset ke em ya çava bejim na valla tu sanini te çava ustad beji te Partiyeki Kurdistani, tigara Kurdistani ve az vart kim evne kareme mine o neji kare ve ev tişta bikine karşı xora bikine mijare ki em çetire em xo penasa bikin yani dikarim bejim kemasiya jibon numune dibejim Kemasiya Kak Hamid rastiyamın nişannadı. Yani Kemasiya PKK o Haletiya PKK rastiya na bu ve manayı ne ko az rastım. Yani Kemasiya Kemkariya HDP rastiya me dernaxa peşi. Em deve xo vek em çi ne yani em xo ifade bikin em xo penasa bikin ne ku em xo bu keseki le rexsine ki binerin o paşi xo penasa bikin çi mesela ava Kurdistan'a
وڵاتێکە سەرخۆیە و ناو سەر وڵاتێدا ملەتێکە و ژێرا دەبێژن کورد و نەتەنێ کوردستانی کوردەیە نەتەویین دیژانە ئەقلیەتن دیژانە هیچ ترک لە ڕۆژ ئاسیای ناوین بووە مەلوێ دەر ئەم لێ دەربوونە مەلوێ دەرژیایە وڵاتی مە هەیە مە مەدەنیەت ئاوا کردیە مە دەولەت ئاوا کردیە ئەم ئەوێن îro hemû mafên me ji me hatine zevkirin ji me hatine standin dagirkirinê em mafê xwe yê netewî û demokratîk dixwazin ev jî bi tayînkirina statiyekî netewî de dibe yani demokratîzekirina Tirkiye dibe ku pêşiya xebatê me xweştir bike بگومان وی خوشتر به لی ترکیه دموکرات به و ام کرجو تدا خلاص بن ام نه او چه بجن ام اوسا نافکرن دوی جبو کرده ستاتیه که به ستاتیه که نتوی و دموکراتیک و جغرافی و سیاسی ev îca federasyon dibe îca otonomî dibe û îca devlet servixwe dibe ev cî münaqeşeyê em dikarin nav xwe de münaqeşe bikin lê nawaroka vê tiştê ku ez behsa wan dikim netewî ne coğrafî ne û siyasî ne PKK tiştê wisa dibêje yani HDP tiştê kursa dibêje ne yani ne HDP ne ji PKK tiştê wisa nabêjin baş ewana xwe bi gor bir bariya min yan bi gor çerçeveyê Kurdistanê bonê ku ez dixwazim pênase bikim di vê çerçeveyê de nîne ewa çi ne wala ez nikarim bêjim ewa çi ne yani ev xwe çawa pênase dikin ew e PKK dibêje ez خود از شاندم از انسانیت خلاص کم از جد بجیم بلا دست تا خوش و در ریاض وکر و تا انسانیت خلاص کم هذا بد بجا هون بختان اللي ما نكن ام نه کردستانی نه راست گلک حوالین ما نه پرانیا نام ما کردستانی نه برنامه ما ده هنک تخازنه کو علاقه به پرسا کرد کشی کرده از نه کردستانی من جاز چه بجم تو برات کردستانی یا نه کردستانی لی از کردستانی من از سر تاپی کردستانی من به برنامه خو به ناوی خو به استراتژی خو به پروژه خو از کردستانی من و حضور آماده من هر خستنه که چپ چک و چمازن کو کردستانی به حاضرن گلوانا جبو داخواز نتوی و دموکراتیک پیروز به هورا کاری خواباته بکن باشه که مسعود از پرسه که من هایی لبیداری از خوازم پیشه که او کنکرت ببه yani tuşka evi min tune ki Kurdistanî bûna ve ye ve ye Parti Demokratîk Kurdistan Bakur jî dibê şêweyê de lê pirseke min heye şikestina li Bakurê Kurdistanê bê dawî berdewam dike ew mînakek wekî perçebûna lê Parti Sosyalîst Kurdistan hûn kongres heftemîn de wekî sekreterîk ji pişta serokê giştê yên Parti Sosyalîst Kurdistan hatine kandin çil sal ve bihevûra rêxistin afran birêva bir boçe Parti Sosyalîst Kurdistan rastarast yên serokên yên giştê berê bi Kek Kemal ra veqete çi bû sedem çi bû Keko valla em naxwazim ev meseleyê ez tê geçtim tamam ez tê geçtim yani ez naxwazim ev bernameyê ku bernameyê kêjayê û divê em divê behsa jî vê meseleyê girîngtir bikin lê ez tiştekî bêjim Dayemên kongreyê partiya me ku sala 2014 li Hevlêrê me kongreyê xwe çêkir kongre biryar daye ku wextê vê hatiye ku PSK êdî bibe partiyekî legal biryarê kongreye eca ev mesele legaliza bûna Partiya Sosyalîst Kurdistanê
Deve dikarim bêjim 25 sal di nav partiya me de navxweya partiya me de her münaqeşe bû, gengeşe bû. Gelo em bikin, nekin, vaxtê wî hatiye, nehatiye, ku em bikin çawa be, çawa nebe. Berhal ev münaqeşe û gengeşiyê ku nav partî de heye, nav partiyê de me em hatine hatta 2014 kongre bi dengekî gelekî mezin ya elbette ne yek deng lê piraniya nûnerên kongre biryar daye ku PSK bi navê xwe bi nirxên xwe bibe legal em ji hatina partiya xwe legal kirine. O tiştekî tabî ye ku hindek hevalên me ku hatta vê kongreyê bi me rabûn, hatta damezrandina partiya me bi me rabûn ku gotine wala ev nekare biryarê herçende biryarê kongre bêje ev ne em rast nabînin em gel benînin em mecbûr ve keremkin mala awa hatta em de hevra hatine û ne şart e ku em hatta dawî bi hevra biçin. Belê hatta dawî bi hevra biçin çêtir e lê xebata siyasîyê de tiştê wisa jî çêdibe. Ti goyê xwe bide Mam Celal yekem kes bû ku gel Malam Saha Barzanî bi rê ketiye lê paşê jî hev cuda bûne û mala xwe cuda kirine, bi hevra şer kirine. Şükür me şer hevdî jî nekiriye. Lê axiriyê ji bo rizgariya Kurdistanê, ji bo berjevendiya milletê xwe carna yekîtî çêkirine, bere çêkirine. Ev siyaseta Kurdistanê de ev tiştekî tabî ye. Eger hindek kes bêjin ku wallahi civecikirina biryara kongre tawan e belê wala me ev tawanî çêkiriye. Me ev sucî civecikiriye. Bir kongre biryar girtiye gotiye ez 2 sala didime te di nava 2 sala da ti van xala ti Partiya Sosyalist Kurdistan bike legal. Me jî ev kara kiriye û me karekî ez bar dikim me karekî xirab nekiriye biryara kongreyê jî biryara kongreyê xwe civecî kiriye û li ciyê xwe yan ne li ciyê xwe, guncav yan ne li guncav, rast yan ne rast. Ev şirove ye, ev şirove girêdayî bi her kesekê ye. Lê biryar orta daye, biryar meydanê daye, me ev biryarê civecî kiriye. Îca her wekî min got ev biryarê de dibe ku me 40 sal bi hevra meşiyane û piştî vê qonaxê me rêya xwe cuda kiriye. Avana rêya xwe çûne em jî bi rêya xwe diçin. Lê ev nayê vê manayê ku em hemberê hevin, em neyarê hevin, em nayîne bahev, hûn çêtir dizanin, hûn baştir dizanin. Em pak de her derfetekê de em çûne cem hevalên ku ev tu bavsavan dikî Axparî me gotiye warin em li ser îtîfaqa netewî bi hevra karê xebatê bikin lê evê ku ji vê karî dur dikevin û bersiva daxwazên me nakin ev hevalan heye. Îca ez hevîdarim awana jî ev rastiyê bibînin û şuna ku bêjin walla hûn ji me derketine û warin dîsa vegerine li vê derê vê gotarê vê hevestê berdin warin em bi hevra karê xebatê bikin. Ev tişta bêhêlin tarîxê, bêhêlin mejûyê gelo sibeyên du siba tarixa siyasiya Kurdistanê, tarixa partiyên siyasiyên Kurdistanê ku hate nivîsin em bêhêlin bira dîroksan evê bînivîsine. Em serok û rêvebirên partiyên siyasî em nikarin tarixa xwe binivîsînin. Tarîx ji alî dîroksan ev tê nivîsandin. Ev meselê em bêhêlin bila ev çi dibêjin bila ev binivîsînin. Em mesele ke ku wisa ye em dîsa jî li ser vê noxta de ne. Eger hûn dibêjin walla civecîkirina kongre her kongre partiyên siyasî xelet e walla me ev xeletî kiriye û şehnazî jî bi vê xeletê xwe dikin. Me karekî baş kiriye.
باشه سپاس که بسود مالا تا بابا ین ما بس من دوی اوه دا جمع که هنک پرسن درباره رخصن کو هر پرسن که پارتی کردستان از وکی اوه دینم پس که ین شکستن لباکور کردستان دبینم بشه وید نرخد که جبر بیسته دمی یعنی طایبت پرسن که نه از امت کام جب تماشاوان قدر بلند هیه هوا نو پرسه وانگله کنن از حتی دست ماتی عملی تماشات کن لی هنک پرسه علاقه داری بی به مجار ایواتونه نه لوی داره رزار کک مسعود و رزار حمید کلچ اصلان بردف که پارتی دموکراتی کردستان باکور شیروه یم پکک ناکن شیروه خود کن لوازمونا باکوری کردستان دکن کرم او خورد وی وارده پرسه خون بکن داکو ام بکاربن راحتر پرسه وام بگیجن وان رزار راجه جبر و صدام کرم او خورد مجار دا ببینن وی شویه نکو پرسن که هاتی کرن همو جی شانازی جی پشکرتیه لی دبی ام جمجاری در نکهون از باور دکم بله کک حمید بله کرم کن بون ده اویدا مانه یعنی ما بستم شخو جبوی کک مسوسی دام و پرسه کرم که ما بستم نه و پروبلمی و ین حق بارو چی و مسئله نه ما بستم تشوسان نه شخو کار کردنه یا لباکور کردستان لوازبون پارتی سیاسی چه پارتی ده بمرابه بن پرچبون آوان یا جابدو درکتن آوان بزابا کرد براستی اوت کن به قوت دکن به تاثیر دکن گور جنابه و اوه تشته یم سرسری دچن داکو لخوم مکرنا اتنه هنه کسا دست رجاییه ام بجن پیواجوی دا فاکتورین یم دولتین داگرکز وان هیچ مناقشه نکم ام چه دکارم بکن پارتی سیاسی لباکوری کردستان چه دکارم بکن که اوه پیواجی پچکی ام سر راست بکن که آوه کی زلال به سر بزاوه باکوری کردستان نه درفتک باشه که باکوری کردستان هم پچک آگاهدارین اوبژکتیف بگین خلقی خواه البته چه قاسی هم دکارم بگین خلقی و جیب خواه گمان لسرن جبر گلک کس گلک جوان گلک مال چند گیگاوایت اینترنت وان هنه بلکی به تبایی خوشک ناگهشن و پروگرامه که تبایی ده گودارجی بکن وان چند گیگاوایت وان هنه به پروگرامه جی هم بخون او بخوشی نحقیه کی دباوری آمده صورت پچکی زلاله که باران حمزه گودارین هجا یعنی دباکر ده لگورا ما جوینه جی دیار کر جوینا کن بشدار بونش بو و تفگرک لتویل باکوری کردستانی پیک بی یعنی پاکه پسکهی حق پاره قد په باکوره وک چار پارتی ام پارتی در رضا کردستانی دوان دبینن در و ایوان گروبا سرخوبنا کردستانی گروبو کسندن هنه براستی جی انسان کردستانی لخطا کردستانی پاریزن یعنی مبخوا بریگاز بمجی من حوالی حق پاری دیتن یعنی بلکی دور نجی و مناقشه لی با اوایه کی راستخینی وقتی خباتك وها چبن باوريا مد حق برجي در وی مسئله نمینن اوان ریخستنه کو مج مارتن وان گروه کسایتین کو هنه باوريا مد دبه با اوایه کی راستی لسر وان مبخوا اتنی خو نبیسکیجی د هیوا نهاده پیشکشی جوینا اول کر دوان جوینا د دا گوتنی آنها جی ام وان دیتنی خود کارن دوباره بکن یعنی لسر آرمانجا داویلی آنینا کولونیالیزمی لسر مثلا کو تفگرا باکورج باکوریام ده لسر مثلا کو دانو ستندنه به داگرکرین پرچین کردستانی را ام نپجرینن لسر بنگه کو ام به هیزن کردستانی کسو شخصیتین کردستانی را تولرانت بن ام دبی مجبوری ورن باهف ام مجبوری هاتنا باهبن ریخستنک بتنا سر خو و پیواژوی ده وی باری گران نکاره هلگره او راستیه که یک دو براستی دبی ام بخوا وک ریخستن جیز کارم و
تشتي بيجم ري بدن جوانان ري بدن مجيه نو ام بقاربن خوان وجن بكن لقورا قهراندنو برفرابونين دنياي بالتجربه خوي كبن دي ماجيكي تزا كوم كومبينيا كي تشيكن لافكرنا كي بيك بينن باوريا مد امي كاربن قالك تشتاب بقهر اگر ام هر يك جما لقورا برجوانديه بارتي اخو جبو بدسخستنا انجمنك يا بلديه باشخانتيك يا جبو بدسخستنا د بارلمانتو يا داگرکران دي جيكي بگرن اگر مو حسابا بكن ام نين باهدو باشترد باوريا يعني دفردا جبو هالبجارتنين دفري ان محلي يعني بلديه باشخانتي مختاريه ودن زراعه وداوت شوفير وصناعات وشي اخر تشتهن بقناعه دباوريا مد دبي ام بكاربن الترناتيفين كردستاني درخن بيش وبشكريا وام شخور بكن بنجاهك ام وي زمينا الهفكرنا كردين اي كردستاني خواز خوش بكن كو بكاربن دستي خو بدن هف اگر ام دوی وارده هر یک جهيلا خود نه تولرانت بن بينما نفره بجهدوره دباوريا مد ام مشغي بحثيه كتينه كن باشتره جبر نتويبون جحس كرنا هي جاي نتويره درباس به يعني نتويبون تن بيبينا نتو حسكرنا اخي حسكرنا ديروكي حسكرنا زمانه حسكرنا كارنويسا خو بدست خو انينه اگر وان تشتانا دوان خطي قالنده ام بكاربن مسألة بشكل حتر بكن وبراستيجي ورن باها بدو دباوريا مد امي كاربن تشنا بكن مثلا اوان تفكرين داوي كوماتن جارا داوي كومخوز تبدو ببينن بحثا كوميتاك ياد كرن ما ويش هاجي بوت يعني كوميتاك وقت بي افاكرن دبي كوميتاك فونكسيونير بي ام بي كوميتاي بكاربن هناك دستلات داريا بدني وبكارب تشنا بكن شي تشسن روجن ديروكي برفرابونين هي از بيجم لافاتنو جهب دكتنين كل كردستان تشيدبن بكاربه جيده روشي بخوينه و سياستك بافرينه ام ويد السلطداريه بدن و كوميتيك وها ويقلك باش بي جبو ويجي هلبت جبينك برفره لازم دبي جبينا برفره جيده بانكك برستخيني لازم يعني از دكارم كرتي وها فورمولا بكم جبو ارمانجك تشتك بيش كبد باوريان بده 4 عنصر دبي خوشك ورن باعف يك جي فكرك راست فكره راست او كرد بي يكبن دباوريان بده افكر قد قمان ليتونه ومناقشه سرنابه يعني ام نبن يك ام هرن يك بيك ابراست يك دو دبي كسو ريخستنين لغورا في راستي لهف بكن ورن باعف يعني ازوق ميناك بيجم از دوزا تشكي باقش بكم و سر دنابنا باقشيه دبم لهفناك سسي دبي متود و اسلوبك ياشتنا في ارمانجيجي ابتدت لهف بكن اوجي لهف كريبن باشمن يعني وك مثلا يكي دوزا مسلمانتيه بكوش ميخاني درنك بتشينابه چار دبي زمانك راس دباوري امد زمانه و هاتي درواز بوي فكره راس لورتي لي دو انسوريدن كيم يعني يك كسو ريخستنين گنجاو اي بير لهف دكن في شي بدن مشاندني دو اسلوب ريكو ام بكاربن في شي بفخينن دبم سريخو سروي بيشين يعني انا زمينا وهي و ام جبي برفنجي نحقي جمي دبم بيشي برسيش خو بكن باوريام مالا وابا باشه كيكه حميد برس دو برس هنا خوازم كرت الو برس بكم كيك داره ار sormaz پرساوی هید و باشه جبو چه پارتی دموکرات کردستان نکاره یکی خوب پک بینه و پرسا دویم ده بگلو شهر و پفچونه پارتی دموکرات کردستان جبو که دو کلان دای آنا یک کیک داره ین پرسه که دنیش هی با من ین گله پرسه که مهمه ده بین با کم کیک جانو آمده پرسیار کرده بود ده بین سدم تکچون رخصین باکر کردستان چنه ناکوکین کسیاتی و در دو برين عن ايديولوجيكي كرم اخرى بكرتاي برسو قام در بازه كيك مستوب هاد باوريا مد
وەک چاوا داویا ساڵی هەفتەی دە مەسوورەت باش نەخۆن ئەو هەلبەت وەک کەک مەسوولجی بوو ئەس ناخوازم بکەم سەر مەسەلا پەکەکەی بکەم سەبەبی هەر تشتی لەبەر چخوا ئەو کێمانی وێ بژی وێ ناوێ معنێک و ئەز ڕاستم ڕاست ئەز بەشداری وێ فکرێ دەبم وێ دەمێ دەژی ڕێخستنێ باکوورێ کوردستانê di qenaeta min de dibe di ser mesela wek ûdegehê meşiyaban heye. Niha li vêr mesela qede pep bakur ji bo ku jevdû qetiyayê mesele ne îdeolojîk. Yani wek çawa di dawiya salên hefteyê de rêxistinek ji bo beravêtina hereketa Kurdî ji nişka ve derket piyasê û tevgera Kurdî ji hev de xist bela bû helbet tevgerê Kurdî jî ji xwendina vê meselê dûr bûn kêmaniyê wan ji bûr heye lêbûn nok alkevir belav bûn di baweriya me de îro jî gelek destên ne li rê nav tevgera Kurdî de hene dibe em bikaribin wana pir bi xweşkayî jî ji raya giştî re bêjin yani gelek carî derveyê îrada me re desthilatdar hin tişta hin kesa ji bo van nexweşiya nav tevgera Kurdî de wek vîrusekê bikar bînin tev digerin kesê ku îddiayê mezin bikin dibe ji vê hesabdanê re tim vekirî bin mesela bi desthilatdaran re karkirin û çavbera parlamentoyê dayîn û kêmasî û arzûyê kesa xurandin di nav tevgera Kurdî de mixabin bûyî nexweşiyek gelek pêşketî helbet li vir kesê nehazir ez naxwazim wan îtham bikim û nava bidim wan tişta bêjim lê ez mînak wek mînakekê bêjim eva 4 salê ket sala 50 me bixwe bi navê Partî Demokratî Kurdistanê Bakur kaxedê xwe tekmîn dayê Wezareta Navxweyî a Tirkiyeyê bersivek nehat heta hevalê be li hindir wezaretê dikat batana girtin jî lê niha bi navê Partî Demokratî Kurd li Bakurê Kurdistanê hin tevger ku meret bînin bêtir toleransê dibînin dikarin derkevin ortê yani divir de nuansek biçûk heye ku ez nav bidim jî yani Partî Demokratî Kurd tenê li Bakurê Kurdistanê baweriya me de gelek fikrên ramanên ku heta naheyî ji binî de hil diweşînin yani eger hebe wek ku dewletê jî acizî jê kiriye pirsa navê Kurdistan di partiya de xwe gelek tiştî di nîşandanê ji bo ku ev tişta jî têk here gelek tevgerên erin li hevkirî jî derkevin meydanê yani li vê derê di baweriya me de ez dîtina xwe a partiya xwe a valê xwe dibêjim helbet em bi xwe ne li hemberî tu kes û rêxistinan e ku pirsa Kurdistanî baş o lê ew kesên ku bi zorê bi defşandinê bi dehfdanê bi hinek piştgiriyên derveyî Bakuriya û bikarin serpiriştiya Partî Demokratî Kurdistan bikin bingehê Partî Demokratî Kurdistan li Bakur vî tiştî qebûl nake ne peşirandî napeşirîn jî yani di vî warî de min got du tevgerê bi navê Kurdistanî ku tev digerin hene ew jî malûmin ku di xeta entegrexwaz de ji bo hin belediya ji bo şîka xeta xwe guhertin di baweriya me de pêwîst nake ku em li vira münaqeşa wî tiştî jî bikin yani di vî warî de wek min got di her civata ku bawerî lê tê civata Kurdistanî de bi mezderê mewsûx bi wesîxe û bi dilekî fireh em amade li va tiştana rexnel xwe jî bigirin û bikaribin vî tiştî jî tê di mehkeme bibin Kurtî em karin wa bêjin keko dibir de tevger ne îdeolojîk e tevger berjewendiyê kesayetiyê destên tarînê ez bêjim hin kesên ku bi vê rêxistinê li hevdû nakin bûne bela serê vê rêxistinê bi wan vegirê dayî baweriya باشه که حمید مالا تا و بس فاس که از ود گرم
بد گرم که مسعود که مسعود که نورشوران آدم نورشوران به اصرار پرسا خود خواسته بردام که از خواستم ورا تیبینی کوچک بجم تو پرسن که این تماشاوان می به قدر بومن یعنی بوم میوانه تعلنه هیچ دوی وارد پشت راست ببن لیتنی ان خواست برام بجار بوندن نبن لی که نورشوران دو خواست بپرسه به تایبت بکه دبیجن و دماکی قایم هابیتن سر اوه سر شارداریه به برز مسعود اگر فکر که هدف نه کردستانی به جانب و چما گفت قایم نابیتن سر هدف هابیتن سر کردا یمن برسی و من هیه لی اونا ما فی منه کرم که بوم جوی داره دست بکن اما پرسیدنی دوری دبینم کیک مسعود دنگنی نه نزانم او هوال کنگی مطلقات زانه کو کنگی گوتی قایم آویتن سر کرده پروبلم او که باران ما گوتیه بله او قایم او شهرداری دیاربکر و او شهرداری کردستان به دنگ کرده هاتیه هلبجارتن دانینا قایم به پس کرنا اراده دنگدارن هدفنه یعنی او کرده کو دنگ خود دانه شهرداری هدفه به پس کرنا اراده وانه تونه حساباندن اراده وانه ایجا او جدا کردستانی بون یا نبون هدفه کرد دنگ دیاربکر مردین وانه و قارسه و لگلک جیا دنگ خدایا و گوتیه واره تی 4 سالا 5 سالا من اداره بکه وکی شاره دار و دولت چی هاتیه گوتیه از ناهیلم جما او گلو پس کرنا اراده گل دیاربکرنی نه او پس کرنا اراده گل وانه نه جلمرگی نه باتمانه نه مسئله اوه مسئله یکی دیگه اوه وقتا کو ام من گله کی ظلم گله کی ظلم دینه ظلم جناح لسر مز ظلمه وقتا که ام وکی مظلوم دیجی ظلم زورداری در نکوین و بجن او کسی که توش ظلم دبه او هدپلیه نزانم او نه کرده او کمالیسته نزانم اویدی او نراست او راست نابینه وقتا که تو دیجی ظلم زورداری درد کوی edi çi karete bu ideolojiyavi, bu birubavriyavi, bu cinsiyeti nine. Zulm heye, zordari heye, diji ve zulm zordari dert kevi. İca mesele avaya, eğer em usa tev negerin, hingi veki kurdemeyi soran dibece, baneki do havaya, yani Türkiye dibecin çifte standart. Vakta kutu diji zulm zordari dert kevi yani am tane diji zulm zordari ser kurda dert kevi. Ama deve ser edi vakta ku zulm hebu edi ev nasname u ideolojiya kesi zulm detij bu me gere ev neve. Gerek neve. Zulmeye az diji ve zulme dert kevi. Eğer dibejin avetine kayme ne zulme vallahi az tiştekini karım diyeceğim. Eğer ciye ki de zulme hem de ve zulme derk edin. Böyle biraz usadı fikrim. باشه که واسه سپاس که مالا تاوا به نه ین پرسن یا جدا خوازن ین کنکرت جا تماشاوانا جی گله که اشکره دبیجن باشه دنبا پارتی سوسیالیست کردستان پارتی دموکراتی کردستان باکور و پارتی آزادی کردستان چه جواسایی بو چن کرم بیم با هفدو
Jimin de persikeko. Bele işte o jekek Baş az bejim gel evvela. Per rengi, per partitü, pluralizm ji bo tevgera gelê Kurd li Kurdistana Bakur lavazî nîne. Hareketê me tevgerê me çi qas plural be, çi qas pirreng be, pirdeng be, ez bawer dikim em av qas bêhêz dibin. Bi mercekî em dijî hevdî nebin. Bi mercekî em bi hevra ji bo hedefên müşterek, ji bo armancên müşterek bi hevra karê xebatê bikin. Eger em bi hevra karê xebatê nekin, dijî hevdî nebin. Eger wisa nebe yek partî o partiyên de nizanim çi ev jî ne zorofa Kurdistanê digunce ne jî milletê me müsaide ve tişteye ji ber ku me Kurda çîn heye, tebaqa heye, esnaf heye, karker heye, ağa heye, beg heye, aşir heye, ronakbîr hene û bîrû baweriya cuda hene, Alevi hene, Sunni hene, zimanı cuda ye, lehçe cuda ye, am gel û me li Kurdistanê Asûrî hene, Êzîdî hene, birayên me Êzîdî hene, gelek aqeliyetên netewî û dînî hene. Ku em tenê dikare ev reng û ev deng tenê di çerçeveyê Kurdistanê bûn da civecî dibe. Di partiyê de civecî nabe. Di partiyê de ev civecî nabe. Ev hemî deng û reng ciyê wan lê partiyekî siyasî de civecî nabe. Tenê çerçeveyekî Kurdistanê, çerçeveyekî welatperist, çerçeveyekî demokrat hemî reng û deng têda cî dibe û em dikarin bi hevra karê xebatê bikin. Xazî ew ku gelek nêzîkê partiyên ku nêzîkê evin di yek partiyê de bi hevra karê xebat bikirine. Lê ev tişt bi dilxwaz nabe. Yani çima mesela çima sê KDP heye. Yani ev dingeyê wî hene, sedemê wî hene, ev hevalên me ji me çêtir dizanin halê xwe. Yani ez bawer nakim kek Hamêtçî, kek Sertaşî, kek ew dîje her kesê ku di rêbaza Barzaniyê dana, di rêbaza KDP dane ji vê rewşê xweşhal bin ku wala em sê parçe ne. Ez bawer dikim ana jî yekîtiya dixwazin, ana jî dixwazin ev rêbaz di nav partiyekê de bimeşe. Lê hinek tişt heye ku dest merû de nîne. Hinek tişt heye ku zorof li ser te disepîne. Te nikarî xwe li ser zorofê bisepînî. Zorof tê dibêje tu wisa bikî. Eger tu wisa nekî te nikarî min bigorînî. Gere tu xwe bigorînî. Em jî gere wisa bikin. Zorofê îro li Kurdistanê dest nade ku hemî aliyên siyasî di nav partiyekê de bêne bihev. Lê zorofê Kurdistanê îro ev ê dixwaze ku em hemî di banekê de, di çetrekê de, di şemsiyekê de ku şemsiyekî netewî demokratîk em dikarin bêne bihev. Ev ji Kurdistanê bûne. Baş hek Mesut yani ji xwe yên pirsên yê herî mühim divê derê de ye. Rast e di nava rêxistina da cewaz çê dibe, pirsgirêk çê dibe, kesiyatî çê dibin ji ber helek sedema gelek sedema ji hev dûr dikevin. Em derdê me ji xwe münaqeşa wî nine. Derdê me li Bakurê Kurdistanê hêzê Kurdistanê wekî xwe hêzê Kurdistanê destnîşan dikin di navê nevan da tevxebata Kurdistanê bo çi lawaz e, bo çi pêk naye. Sedem çi ye? Çima Partiya Azadiya Kurdistan, Partiya Sosyalîst Kurdistan, Partiya Demokratî Kurdistan û hemû alîkê xwe Kurdistanî dibîn wekî grûp yan jî ew kome. Bo çi yani sedemên yên sereke çi nikarin bên ba hevdû? Bi hevdûra xebatên ku dûr û dirêj bi hevdûra bikin. Kek Ahmet bir icazet ez
Kurtbejin aynı başit savcı. Ahmet Nabi Yani kek o lavaz buna me beguman lavaz buna me ji her vekim got partiyin cuda hebuna ji partiyin cuda lavazi pek nayne. Yani hebuna pak, hebuna PSK, hebuna KDP, hebuna partiyin de ku strateji wan nezike, bername wan nezike, armanca wan nezike le cida ne ave nabete bahis hinde ku tevgera Kurt lavaz. Sedem lavaz buna tevgeri Kurt li ciyeki didaye. Em dibe herin li ev ciye bibinin. Yani hebuna gelek parti sedem ve yekinine koyam lavazın. Le nebuna ittifakı ki netevi me lavaz dike. Nebuna peyvendiye ki baş nebuna danustandine ki valatperveri u demokratik me lavaz dike. O henek tişlajı ne el serde desteme daye. Geli havala roşalata navin ciye ki usaya ku te çıkas be hezbeji desti dereketi lüvederi hem tışta dizayn dike ma hun kaddetine le roşalata navin gorankariye ki pek hatiye ku berhemi xabata ve milletine ve geline. Na Amerika teşkor dizayn kiriye. Le şeri cani yekem de İngiliz, Fransız, Rusya lavatin o hatına dizayn kirine. O Amerika hatiye çüye Saddam xıstiye o zuruf jibo kurda pek hatiye Kurt derketiye peşi o le Kursana başur geçtiye armanca xeysereke. Dostum yine gelek ecaya on belki nastikin Mehmet Salih Cuma dibece ev zireki menine ev keriti Saddam'e kuçiye ev balay aniye serxo Amerika hatiye ve valati o derfet cimere çebuya. Ev rastiye yani ev dem gere ev rastiye bu xuyne. Le manayaniye kam deste xudaynen serka Amerika rejimere çeke ev cimere çeke. Na em de kar xabatı xu bimeşinin yekitiya xu pek binin ittifakı neteviye xu pek binin em dizanın ku le rojan ku da goran evi rubede peşvaziye kirina ve goran kariye istifade kirina jive derfet jibo berjevendiye netevi Kurdistan'ı jime çi texastını hevkari texastını ittifak texastını danıştandın texastını o bere icanavi bere platform parlamento da o çi be bulabe ittifakı ki netevi demokratik jimara texastını. Eğer em ittifakı ki netevi demokratik pek binin hem tevgerime behezdi ve hem dibine aktör iki sereke hem Türkiye hem roşalata navin o eğer roşalata navin seru bine ki alugore ki kul o mezin çevu hingi emtkarın jive zurufi istifade lebikin. Eğer 1990 le başuri berey Kurdistan ne baya deskeft netkete destek kurda. Sedam sereki ittifakı van bu. Ca amji de ittifakı pek binin hem bu destana mafi khoy rava u demokratik kari xavat bikin. Amji eğer tedit goran kari ki du la peşi eca ame bıkarın jive zurufe jive derfeti istifade bikin bu berjevendiye gel o milleti xo. Başka ekmesi spas ki mala tava be. Keke hamit ve diğer ezin verim ser cenab be. Neha yeni kek verse dün akapsına daviye da embejin
pêwîstiyên yên tevxebatê gelek aşkera dest nîşan kir. Rast e. Keskî îtirazê wî li wê ew ê tune. Ez bawer kim tu rêxistinekî tu berpirsêr rêxistina jî îtirazê wî tune. Gelo anagorê ve anagorê Partî Demokratê Kurdistan Bakur ev pêkhatin nayê behevdû çi ye sedem çi ye? Çima nayên behevdû? Peko sebeb gelekin yek jê sebebê berjewendiyê kesayetî ne. Dudu mesela destê derve yanana di mesela hatina ba hevde ew xetê ku hatî danîn xetê Kurdistanî xetê neteweyî bi dehê salan e xewlê me xemilandine. Yani em hatine em xwe payîza emrê xwe de ne eger em tiştekî xweşik ji ê pê xwe nehêlin wê xelk hezar xeberî û tiştê xirab jî berbihêlin. Dibe em bi xwe bikaribin van tiştana giştekî zora wan bibin werin ba hev. Werin ba hev ne şert em di nav partîkê dizî bigirin ji ber em ji dunyayê nequtkirin. Gelek cihê dunyayê hene û gelek nimûnê wê hene. Yani nimûna herî germ a Kurdayê mesela Enekesê. Nimûna a nêzik salên wedî de bereyê Kurdistanê. Li dunyayê jî ev nimûnane hene. Yani her gav şertên objektif dikarin berfirehbûnên net hesab dibînin meydanê lê em subjektivê nav xweyî de nel ser hev bin û tevgerek meyî neteweyî ku bikarin bi vî îşî organize bike tune bi ew derfetên ku çê dibî jî wê sermer derbas bin nabin tiştek. Helbet ev berjewendiyên kesayetî berjewendiyên gelek car ê ekonomî û îro lawazê zêde ekonomî jî kesek jî îstîfadek mezin nakir. Bes yê herî mezin yê xêrnexwazê Kurdistanê ku bixwazin pirsa Kurdî şolî bikin di vî warî de di baweriya min de gelek tev digerin. Niha em bi xwe van tiştanê navxweyî zêde derdixin pêş lê bi tevahî rewşa Kurdistanê dibînin îro em di rewşek gelek girîng de ne gelek xirab derbas dibin. Efrîn hatî dagirkirin hin dibên hatin firotin hin dibên nizamçî. Serê kaniyê û cihê din wiha. Ez bêjim li Başûrê Kurdistanê tevgerin gelek xirab êrişên Tirkiye li ser Başûrê Kurdistanê bi xurtî pêk tên ku hedefa herî mezin têkbirina desthilatdariya a Hewlêrê ye. Têkbirina desthilatdariya li Hewlêrê bi xwe dawî lê anîna destketinê Kurdayê jî. Yani eger em bi xwe bi destxistinê Kurda li her alî bi destxistinê xwe nebînin û em ji meselê xwe yî şexsî kesayetî neyên xwarê em nikarin bireyekî jî ava bikin. Di vî warî de bîskadin bin nav xeberdanê xwe digot ez dîsa dubare dikim. Dibe em bê îstisna yani di serî de çar partiyê Bakur PAK, PSK, Haqpar, HDP Bakur Grûpa Kurdistanî û grûpên dinî ku heyî naxwazim nava navê şexsa bêjim lê ew bixwe em dizanin behsa çi dikin û piştre kes û kesayetiyên ê Kurdistanî ser bixwe em bê tu şertê pêşî bê tu pêşbîniya em neyên ba hebû û bikaribin bereyekî komîteyek bi rastî fonksyoner ava nekin di baweriya min de di mesela pêkanîna yekîtiyê ji demê nikaribin gavekî bavêjin. Yani di vî warî de HDP Bakur di baweriya min de bi nivîskî jî dayî diyar kirin ku bi tena serê xwe tu partî nikarin vê pêvajoyê hilgirin amade ne di vî warî de bi temamê tuwana xwe bi temamê heyîna xwe karîna xwe piştgiriya pêkhatina vê pêkanînê bikin. Di vî warî de qet gumana me tune lê heman demê de ev xeteriyên ev tehlikeyên ku ser Kurdistanê tên kirin jî bi rastî dibe mere derxe pêş wana jî xweşik bixwînin û binivîsînin. Yani mesela Efrînê mesela Serêkaniyê helwesta Tirka ku li hemberî destketinê Kurda dewleta desthilatdariya Tirkiya kolonyalîst tiştê dike ku li orteyê rejîma mela li Îranê tiştê pêk tîne li orteyê desthilatdariya li Bexdê ku
حتی نواج پیکاتنا ماده سد و چلی دروه ایرو قواتی روشک پچک بلکی هاندانا دروژی روشک پچک آرامتر لی هرگاف او دفریک و نوها گمان لسر و مناقشه لسر و دروی استراتیجی کردستانی قدر اوانا تف پرچه ارک کردستانی بونینه یا هری مهم کیجان ریخستن هبه دباوریا مده دبیش جلد خوش ناب خواه به هینا خواه بکارینا خوی آوهی بکار به خدمت و پیکاتنی جم خو بکه ام بخو قدف باکر دوی وارده گلک زلالن و فکرینه کووید شی پیک بینن لی امنا آمادنه جبو کرسیک پارلمنتوی جبو بلدیاکه آنجبو برجواندیه کی شخصی داخوازی هن کسا بخورینن و پیوان بوی آوائی برشن اوی تشتیوانه جی ام دورچاو دکن یانانا دو کردستانی ده امکانی هاتنا باه و دو تم هنه ایروژی هایی و اگر ام در ریگ راز در نکار بن بیشی پیک بینن اوش بیکریا مایی دو اف تفگرین بناوی کردی حرکت دکن ایدی به شرم ام دکارن ببیجن کو داخوازوان چی یعنی بیسکاتن هات گوتنی لی PKK و درێژایە wê bixwe xwe tevgerê Kurdistanî nabînin. Em ê çima bi zor Kurdistanî bûnê li serê wan bikin bela. Em ê çima bi zor wan bînin xeta Kurdistanî. Elbet wextê em dibêjin ewan insanê welatparêz ê wek xeta Kurdistanî difikirin ewana hergav em yekin em ne bi hev re bin jî em di yek cepheyê de ne peyva me du derveyê wanayî lê wek xeta siyasî di baweriya me de dibe em jî zorê bidin wan tevgerê potansiyela Kurdî bikartînin lê xwe Kurdistanî nabînin ya em zorê bidin wan bibin Kurdistanî ya jî dibe em wan tazî bikin ji xelkê Kurdistanê re êdî vekirî bêjin kûçini eger em wê vekirîbûnê jî neynin meydanê di baweriya me de behskirina hatina ba hev û pêkanîna yekîtiyê tev li hewa dimînin. Belê spas dikim Keko. Niha yên pirsên konkret henin yani pirsên konkret çi ye dibên hemû kes yani em bêjin wekî mînakê nîşan didin ez bakî Kekcano ew dest nîşan kiriw û dege hevkarî tevgar eniya Kurdistaniyê tev Kurd û hewrdanên din çima bi ser neketin dibe hûn kadro û berpirsyarên wê demê sedemê vê têkşûnê wê dizanin şikestinê wê dizanin sedem çi bû çima bizava Kurd bi ser neket çima wan ceribandina yekrêziyê ceribandina tevxebatê bi ser neket ew eşkereyî diyar e hinek tiştê ve destnîşan ji kê canan bejû ji gote çîroka keseyatî mesele keseyatî li ser hemû mijarê digirin ya jî mesele grûbê li ser hemû mijarê digirin evana gelek eşkere bûye baş e evana puşkirina van tiştên negatîv dê çawa veke hemê karî werge gelek Kurtî bersiva wê bidê dema ji bo mesela dana kiriya xwe û bêperebûnê bêjim me hevkarî kirî û belediyekê ku ez dikaribim kiriya xwe bidim bê gotin li ser me erkê me wezîfa me ev e em bikaribin van tiştana hem eşkere ji xelkê xwe bêjin hem helwestê li ber vî tiştî bigirin. Evan helwestana ji Kurdistanî bûnê ne mezintir in. Dudo mesela têgihîştina şuura neteweyî gelek mühim e. Yani û deged wexta xwe de xetek rast bû anha jê dibêjim. Lê belkî kêmaniyê me gişa bû ku ew xeta rast me di jiyanê de cîbicî nekir. Em ne di wê zanînê de em ne di wê şuurî de îro mumkin e em hin kes di vî warî de wek mesela baweriyê manewî de ku gihaştine dereca fenafillah yani tarîl bermeronî bûyî di baweriya me de dibe em ji derveyî xwe jî van tiştana bêjin ku em berjewendiyê xwe yî şexsî kesayetî rêxistinî di ser berjewendiyê Kurdistanê re negirin. Eger em vî şuurî nav xelkê de bidin belavkirinê bi xwe bersiva û degê jî bersiva van tevgerê ku çê dibin jî didin. Yani di Kurdistanê de dema wê hatî û dervasî dibe em êdî van tiştê hêç û pûç li alîkî bêrin berjewendiyê xwe yî şexsî dênin alîkî
وی شعورê netewîbûnê di nav xelkê de hem piştgiriyê lê bikin û hem pêş dibin. Belê belê kek Hamîd ew got ew ki nîv nirxandin nêvî daxwazekî dinê jî heye. Dibêjin çar partiyên Kurdistanê wekî Hêzê Kurdistanê li Bakurê Kurdistan heye, Parti Azadiya Kurdistan, Parti Sosyalîst Kurdistan, Parti Demokratîk Kurdistan, Hekpar û wan grûpê hinek dine. Divê vana dikarin nebarê xwe de gelek rehet hevkarî ya parti perkî partî bilek piçek zehmet e lê dikarin nebarê xwe de ew hevkariyekî tevxebatekî dar bixînin. Çima ew karê xwe çar kar dikin dikarin yek bi karekî pêra rabin. Çi astengî herî mezin heydi nabin evan çar partiya da. Keko de bibûre îcazet heye? İzin heye ez bêjim? Belbel kerem ke. Niha di üslûb û metodê de gelek kêmanî çê dibin. Yani eger em xwe bigirin gelek carî me bi xwe tu ambargo li ser tu kesî dananî dê hat gotin ku me gotî filan kes beşdar bin beşdar nabin tişkî wan tune. Me got ji derveyî navê xwe em bi tuna vedin beşdar nabin û biryarê kongreyê ji bo xwe navxweyî çi bibire derbas bi ewa tişta me got. Niha di vî warî de di baweriya min de divê em bi xwe ji an hadê çerçeveya komîteyekê çerçeveya komikekê desthilatdar bikin ku her yek ji me li ser navê xwe kare tev bigere wê îcazetê bidinê ava bikin. Divê bê firk û pêç bê vir di wê de em komikek wanî fonksiyoner çêkin û bûyê awayî van her çar partî wan komê heyî û kesayetiyên hene ban wan kin û vî warî de rojek berî rojekê tiştekî ava bikin. Di vî warî de tiştê bike ser milê me bi xwe em hazirin hene. Lê ew kêmaniyê hene ku gelek car ana binavkirina wan belkî karibe devjengiya me bibe hawakî negatîv jî ez naxwazim bikim wî warî me bi xwe li gora üslûbê hereket nekirî tev negeriyan. Yani misalin carna binavê me hatî bankirin carna wek şexs namejmer hatî me gotî heyran xwe zelal bikin em bi xwe ne mesela motacî hinek me nas bikin ya nas nekinin lê derveyî navê xwe tişkî dî em nayên me veya gotî lê ji bo karekî wa jî me xwe nedayî paş. Yani maddî, kesayetî, fikrî ji bo karekî wanîko li pêş we û li pêş vê civatê giştikî wek Partî Demokratîk Kurdistanê Bakur wek berdevkê wê em amade ne hemû fedakariyê bike bi ser me bikin. Di vî warî de gav bi paş de navêjin. Li pêş we deklare dikin û em ji vîya wî re hene. Kurtî ez karim avêjim. Başa spas dikim kek Hamîd malata ava be ez bawer dikim deklareyê we jî ji aliyê rêxistinê dinê da ez tê gudarî kir hemû temaşa me wan Kurdistaniya jî bi rêzarî tê şofandin. Kek Mesûd win di warin yên kestinê da li xwe mikur hatin xwe çend derve destnîşan kir. Lê pirsekî min ê dinê heye. Wino Parti Azadiya Kurdistan demekî bînfire ji bo yekîtîkê kar û xebatekî kir û hemû rêya giştî li bende bû ku Parti Azadiya Kurdistan, Parti Sosyalîst Kurdistan binê yek sîvanekî de bibin yek rêxistinekî û bikarbin bersivekî Kurd ji pêvajoyê re bibe. Gelo çi bû sedem we nikaribû yekîtî bi ser bixistana bibana yek partî? Sedem esasî çi bû? Kerem ke. Keke varan rast me pêvajeyekî bi hev re pêk anî ji bo yekîtiya her du partî lê ev pêvajo serneket sedema serneketina ji me ji bo hevalên pakî ragiyandiye li vê derê pêwîst nake bi tefasil bi durê dirêjbaxa vê yekê bikim lê bi kurtî dikarim bêjim bedenê partiya me hêşta amade nebû bu gel pakî yek partiye Belê. Eger kemasî be ev kemasiya me ye lê dernetîce me biryar daye ku me û pak biryar daye ku ew xebatê bicemidîne bisekinîne
لی به هاورا کار خبات بکن جبو دوزا کرد کردستانی حتی نهاجی ما به هاورا گل کار خبات جبو دوزا کرد کردستانی کریه ما بناو اتفاق نتوی دموکراتیک بیشتر البشارتنه بونه و آلیکاریا حوالی ما که کامید قلچ اصلان آناجی پشکریا به که سربخویی انسان سربخویی پیشگیری به کار خواهد کردن ده همه وارد و نه تنها اولی پیشتری ما و پاک دو جهان تکتانکی چکش و پک اینانا اتفاق نتوی و گله کارنده ما با پیان بر همه گفتگوی او partiye ki yek parti di nav sîvanê yek partiyê de ew karê xebat ser neket lê ne pak gotiye hûn xetebarin ne ji me gotiye hûn xetebarin me gotiye em divê ew rastî bibînin ku îro zuruf bi taybetî ya me zurufê me amade ku em di nav partiyekê de bibînin لی وارن ام به هورا کاری خواهد بکن و ما به هورا گله کار خواهد کرد گله کار خواهد اجرا کرد که از نخواستم لیوه در باسوان تشتا بکن جبره که کار خواهد به اشکره و به برچاوی ملتی و هندک آلی اندیجی آلی سیاست اندیجی بیشتری به کار خواهد بون هر وقتی ما گفت مناوی که همه کلشاستان پیگانی لی ما به هر کاری خواهد کرد پلتفرم زمانی کردی پیکات و یعنی از کارم باسه گلک تشتا بکم اول مسئله که مسئله لیوه داری دایم گلو هون چما نبونه یک پرسیاره که اویم لی گره اف پرسیار تیری اگر تیری نکر گله پرسیار دیجی واره بله پرسه گلو هون نبونه یک چما به هورا کاری خوات ناکن evet ایرو پرسیار می سرکه پرسی می سرکه اوه از گلک خوشحالم که کامید لی چارپل مدیایی دا deklare kir ku em amade ne bibine beşekî vê karxabat. Ev gelek xoşhalim û tiştekî gelek pozitif e û kekamît mala kekamît ava ve di nav li birûrayê giştî de deklare kir ku em amade ne di vê karxabatê de civigirin. Lê hinek problemên me hene yani problemi ku divê heyetê ku vê karê dimeşînin. Bu gor bîrû baweriya me ev kekamît jî ez bawar dikim gel bîrû baweriya min e. Ev kar ev bar tenê barê partiyên siyasî nîne. Barê kesên serbixweyî ne, barê wekî Tirkî dibêjin qanat önderî ne, barên ağayên me, mîrên me û qalenderên me, mineverên me demokrat û welatperverê ne, barê melayê me kurdperver e, barê me hemû Kurdan e. û ji bo vê yekê jî dibe ku partiyên siyasî bibine pêşengekî ji bo vê karê. Bibine destpêşxerekê ji bo vê karê. Lê divê bêhna me singê me ew qas firebe ku hemû kes ev kesê ku dibêjin ez Kurd im ji bo Kurdistanê statûyekî siyasî dixwazim û ez rêz lê nirxên netewî digirim û li cem min şerê birakujî haram e divê singê me ewênde firebe ku ewana ji divê yekîtiyê de Kurtî dikarim bêjim
ev pevajiye ku me bu pakêra dest pê kir piştî think tankê gêştina vê noktayê em dixwazin tirê bixwin gelê wala me karê me bi baxwan nîne îca berê te wisa gotiye îro tu wisa dibêjî ev falan kes e ev filan kes e gem dikarin gelek tişta münaqeşe bikin bêguman ciyekî heye ku ez rastim ciyekî heye ku falan kes rast e ciyekî heye ku falan kes rast e êdî wextê wî derbas bûye Zirûfê Kurdistana Bakur geştiye qonaxekî gelek hestiyar her vekî axaftina pêşî axaftina xwe da ji got du rê li ber me heye derfet heye felaket heye em divê derfetê bijêrin bo bijartina derfetê jî gelek bêhna me gelek fireb e rohangehê me gelek fireb in çerçeveyê me gelek fireb in û di ev çerçeveyê hemû reng û dengê Kurdistanê divê têda cibigirin çi partiyên siyasî çi kesên serbixweyî çi siyasetmedar nivîskar û malla û nezanim êdî tu her çi bêjî ku bêje ez Kurdim Kurdistan welatê min e Şex Saîd Seyid Reza Mela Mustefa Barzanî Qazim Mehemed serokên min in ala rengîn nirxên min li tevî ne û Sûrûdê min jî ala reng Sûrûdê Iraqê be bes e êdî ji vir pê ve ev sosyalîst e ev liberal e ev demokrat e ev kesên serbixweyî ye ev anarşîst e ev komünîst e ev êdî giring nîne ki eger ev çerçeveyê de em bûne yek problem ji aliyê me ve tê çareserkirin ez dixwazim tiştekî jî bêjim me pêşniyar kiriye ku ev heyetê ku bo civîna fire divê karê xebatê bikire em ê pêşniyarê wan bikin ku di demekî nêzik de em ê bêne bahev ev tiştek ku kek Hamîd bas kir gelo em dikarin civînekî ber fire çekin eger em nikarin civînekî ber fire bikin gelo ev pêşniyarekî kek Hamîd pêşniyar dike ev heyet heyetekî desthilatdar vasfeyê ev heyete ev bû ku ki bertir lê em dikarin li hev bên em dikarin bêjin ev heyet dikare bi navê me hemiya halvest nişan bide bi navê me dikare çalakî pêk bîne yan çalakî organize bike bi navê me dikare belawok belav bike lê em divê biryarê me biryarê müşterek be ev heyetê ku me pêk înaye û hatta niha karê xebat kiriye çi kêm çi zêde çi baş çi xirab heyeteke ye ev heyet hatta niha aniye û divê ev heyet bêne bahev û sê meseleyê zelal bikin em bahev zelal bikin gelo em dikarin rûberû bu beşdariya gelek kesa em dikarin civînekî berfire pêk bînin ji sed kesî not kes hatta sedûde kesa zirûf müsaîd e ev ê yek ya dudo eger na ev her vekî kek Hamîd kerem kir ev heyet bi şiklekî di berdewan be û sisê gelo ev têrê me dike em in Hareketa Azadiye Paka û hindekî kesên serbixwe hene û Partiya Demokrata Kurdistana Bakur bi derveyê me kes heye gelo em çawa dikarin ewana bînin bahev ewana ji bikêşine aliyê xwe ew gelekî eşkere û zelal em ê pêşniyar bibin vê civînê ku ez bawer dikim meha pêşiya me em ê ev civîna pêk bînin li Diyarbekirê li Amedê em ê li vê derê bi detay bi
دور درێژ بۆ هورگلی ئەمە ئەم مەسلەی گۆتوبێژ بکەین و ئەمە بیگەژنە نەتیجەیەک و دەست بە کار بن. باشە سپاس دەکەم مەسعود. پاندەمێ ئاستەنگێکی پێش gelekî mezin e lê pandeme hemû tiştanîne. Em dikarin gel pandemî jî dikarin hinek tişta bikin. Belê rast e. Kek Mesûd ez ê ji bo xatirxwastinê carkedinê canebe we vegerim. Ez dixwazim biçim ba Kek Hamîd. Kek Hamîd pirsekî min ê pirsekî ji ew ê ji temaşewana nekandimin. Dibêjin ji hemû birêza îro li paşarojê ji bo Bakurê Kurdistanê konkret hemû çi bikin dê bibin bersîv. Ji hemû ji we herdiya dipirse kekê di naberên axaftina xwe de we car car wê tiştê hanî ziman. Yek duyemê jî Kek Hamîd ez dixwazim pirsekî taybet bikim li vê derê. Niha hemû kes behsa rêbaza Barzaniyê Nemir dike. Li gor min rêbaza Barzaniyê Nemir gelek eşkere diyare tekoşîne ji destpêkê heta dawiye di qadê daye. Gelo ji bo we çi ye li Bakurê Kurdistanê çima gelek alî dibin em rêbaza Barzaniyê Nemir dişopînin lê gelo ew li gel wê rêbazênin yan tiştekî dinê dibêje. Kerem ker. Kurdistanê de bi hezaran şêx hene bes ciyê Şêx Saîd ji bo me tiştekî dine. Çima ji ber Şêx Saîd Kurdistanî ye. Lê gerek em ji bîr nekin pirsa Kurdistanê Şêx Saîd di dilê me de mezin kiriye. Yani bi gotineke din pirsa Kurdistanê ji Şêx Saîd jî mezin kiriye. Rêbaza Barzanî Kurdistanî bûne. Lê Kurdistanî bûnê Barzanî derxistiye pêş. Wek we kerem kir rêbaza Barzanî yek jê zelaliyê berdewamiyê Kurdistanî bûne. Evan her sê noxtana wextê ez têk bidim ez ne Kurdistanî me û ji xwe ez nabim Barzanî jî. Ez Şêx Saîd hez dikim, ez Xadî Mihemed hez dikim, ez Barzanî hez dikim ji bo xizmeta Kurdistanê kirine ez wan hez dikim. Di vî warî de rêbaza Barzanî baweriya me de eger bî yek tiştî Kurd em bêjin Kurdistanî bûn û ji Kurdistanî bûnê hezkirin e. Kurd ev hatu do pirsa ew te got yanî dibe her çar partiyê me yê hene bi awakê xweşik niha civîna dawî hinek tiştên nel rê çêbûn. Misalin civîna dawî de me got heyran em xwe nevê komîtê de ji ber komîte tune me münaqeşa wê tiştê kir. Komîte hebe dibe statûyek wê hebe. Me nav tiştekî dilê kir lê ji nişka ve me dî em derketin giştikî ja navê me hat rêzkirinê wek şexs Kek Mesûd Tek û Hemîd Xilîcestan û nizam wî awayî nav hatin dirêjkirinê ew bi xwe jî metodek nel rê bû ne cî de bû. Hat vir de em nabêjin em ji kesê derveyî xwe çêtirin ji wan mezintirin na. Lê çar rêxistinê me yî bingehîn hene. Em bixwazin nexwazin. Em ji wan hez bikin hez nekin. Di do derveyî wan grûpê me hene. Kek Cano Amedî ewin ji xwe re ew ê qoxçiyê me yî kevnin. Yani wî navê xwe dikin ka çi navê xwe dikin ez naxwazim navê wan ez bêjim. Serxwebûna Kurdistanê xwestin Kek Fuad ewin û grûpê heyî dibe em kesekî ji derve nehêlin wekê hat kerem kirin em mela mezina dewlemenda insanê welatparêz ku guman li ser tune ew wê jî bêjin. Yani guman li ser tune çi ye? Hevkarî bi dewletê re nekiriye ez bêjim sûcekî rûyê me re ji ber sor bibin nekiriye. Yani ne diz e ne ajan e û wî awayî bi qenaeta me de xeta netewîbûnê temamê neteweyê digirin nav xwe. Kin û dirêj reş û spî her kesimê her qismê netewê di nav meselê de ne dibe em jî hizr û bîra xwe dibe em jî bîrdoziya xwe îdeolojiya xwe li gor a Kurdistanî bûnê li gora vê vî tiştê hanê şekil bidê. Yani em bi xwe heta ji me bê tu kesekî wek me nav bikirin jî Kurdistanî ji derveyî vê meselê nehêrin di baweriya me de ew îmkan heye û mere kar wêya jî pêk bîne. Û ji bo wê jî dîsa dibêjim çi tiştê bike ser me
وەک بەردەرکەی پارتی دموکراتی کوردستان وەک پارتی دموکراتی کوردستانە باکوور ئەم ئامادەن وی تشتی پێکردن فداکاریە بکەن ماڵەوە ئاواژ بۆ وە بەرنامە کو ئاب کارانی و هێوی دکم و بەرنامەوە هەیە بەرهەمدارترژی ببن بنەکی قرقا کووردا و کوردستانیا سست بکەن ماڵەوە ئاوا سپاس بکەن سپاسکەک هەمێ ماڵاواژی ئاوا بن و وەختا خۆ تەرخاندن بۆ تەماشەوانی چارپەر مەدیە بۆ من میوانێ me gelek spas ke mala ava be keke Mesut em vedgerin jarek nêster cenabê ve gotinê xuyên dawî ji bo temaşewanê çarpal medya hûn karin xatirê xwe jî rasterasî bixwaze konkret hûn çi dixwazin bêjin ji bo ban pêkhatina ji ber kê her du rêzdar we gelek dilekê vekirî eşkere pêwîstiya tevxebatên Bakurê Kurdistanê hêzên Kurdistanê ve destnîşan kir hûn ê çi bikin paşa rojê de kerem ke keko em lê ku Tirkiye dijîn em bixwazin naxwazin ew bûyer û rûdawên gorankariyên ku lê Tirkiye gorankariyên siyasî ku lê Tirkiye çê dibin me alaqadar dike baş yan xirab tesira wan li ser me heye eger em bêjin em dixwazin pirsa Kurd bi rêka diyaloga aştî û bi demokrasiyane were çareserkirinê em divê serê xwe bi van tişta jî bêjînin mijûlê van tişta bin ca eger em bêjin wala ev tiştane me alaqedar nake û em tenê ji bo Kurdistanê tenê Kurdistanê dixwazin û me çekêl daye û me em bi evê me baweriya me bi diyalog nîne bi aştî nîne bi demokrasî nîne ev tiştekî diye û ev ji bîr û bawerêke ev ji gotinekê ez rêzê lê digirim lê eger ev pêşveçûn yan tekşîkan û rûdav û bûyerên Tirkiye ku me alaqedar dike bu bi gor bîr û baweriya me alaqedar dike tesirê baş yan xirab li ser me datîne em divê goyê xwe bidin wan tişta çavê me li vê derê ve lê Tirkiye ve û çavê me jî lê Kurdistanê ve ca ji bo nevêyekê jî ez em hemî dizanin îro lê siyasetê Tirkiye baxsa du cephe tê kirine cepheyê Cumhuriyet heye û bi desthilat e û Erdogan e û Tirkçî nijadperestên Bahçeliye û hinek derdorên piçûk û partiyên piçûk jî piştgiriya wan dikin û cephereyekî dîje heye jê re dibêjin Bereyî Millet Bereyî Gel CHP ye İYİ Parti ye û Saadet e û bi nermokî û bi şermokî HDP ye em jî dibêjin ciyê me di nav du bere de nîne bereyê me jî divê hebitin ev bere ji ber îtîfaqa Kurdistanê ye em werin ev li Tirkiye çawa dibe çawa nebe em ê wana bişopînin lê karê me aslî û esasî divê pêk înana bereyê Kurdistanê yan îtîfaqa Kurdistanê be em ê xwe bi vê tiştê ve mijûl bikin vê çetir ve vê baştir ve ev çawa pêk tê çawa pêk nayê hatta niha çima serneketiye rast e hinek pirsyar heye ku çima serneketine diyar e sedemê vî objektif û subjektifî hene gelek meselê hene her vekî kekê Hemed kerem kir destê xêrnaxwazên derekê hene û berjewendiya şexsî hene û parastina berjewendiya partî tê hene û berçav negirtina berjewendiyê Kurdistanê gelek tişte hene gelek nîqaş hene lê mem dikarin nîqaşê bikin wana tiştekî em gerekî jî bikin her partî lê aliyê xwe ve gere ev tişte bike lê îro vaxt ne hêndeye ku em behsa van tişte bikin îtîfaqeke ye desthilat e lê Tirkiye û êrişê dike li ser Kurdistana Rojava êrişê dike li ser Kurdistana Başûr
Arman Cavî ne tek birine PKK û ji orta helandina PKK. Arman Cavî Kurdistana başûr e, desthilatê Kurdistana başûr e, bi îstiqrara Kurdistana başûr e, ev destkeftên ku li Kurdistana başûr e, ewana tek bir. Armanca serekî ew e. Ji bona vê yekê jî ev bere vê gavê cihê me tê nîne. Şixa bereyê de hatta niha jî amade nîne ku itiraf bi HDP bike, dibêje belê başî bike lê bi dizî bike, bila kes nebije. Cihê me di vê derê nîne. Cihê me kê derê? Cihê me li Diyarbekirê, cihê me li Kurdistanê, em îtifaqê xwe pêk bînin. Gor zirûfê em ê halvesta xwe nîşan bidin, carna bi gel CHP rûnin bidin û bistînin, carna bi hikûmetê bidin û bistînin. Eger ev demokratize kirine Türkiye me alaqadar dike. Eger nabe em ê bêjin wala me alaqadar nake, wala herkes here mala xwe, ev tiştê em wisa nafikirin. Armanca me yê sereke demokratize kirine Türkiye nîne. Armanca me yê sereke bi dest xistina mafên netewî demokratîk e. Lê em li coğrafyayê dijîn û her bûyarekî, her rûdanekî lê Tehranê rû dide, bêguman muhabatê jî pêra mijûl dibe. Her tiştekî lê Şamê çêbûye, bêguman Qamişlo pêra mijûl bûye. Her tiştekî Baxda çêbûye, bêguman tesîra xwe daniye ser Hevlêrê. Her tiştekî li Enqere çêdibe, bêguman tesîra wî li Diyarbekirê, li Wanê, li Mêrdîn jî hebe. Em nikarin çavê xwe wan rastiya bêgirin. Lê ev armanca me yê sereke nîne. Armanca me yê sereke ew e ku em welatê xwe rizgar bikin, gelê xwe gelê xwe rizgar bikin, gelê me bigêje mafê xwe netewî demokratîk li welatekî azad be. Baş spasî kek Mesud mala tava be em dixwazim kek Hemîd re bi gel û gotinê wê dawî heye ji bo temaşawanê me bişre hêdî ez ê bernameyê bigirim lê em dimînin dawî. Kere pêk kek Hemîd. Ku mala wa ve gotina dawî ev e Kurd li coğrafya ku hat dijî ku der û dora wê Türk û Ereb û Faris çi heqê wan hebe, ew heqê wan ji Kurdan tune bi nerehetî ji wan re ne ji Kurdan heye. Yani devlet xwestin û tayînkirina bedera xwe bi destê xwe mafê Kurdayî bingehîne, Kurd dibêj wî mafî gavekê paş de nabêje. Mala we ava spas. Spas kek Hemîd, spas kek Mesud mala we her duya ava be ve wexta xwe tarixan ji bo temaşavanê Çarpar Medya TV bîroraya xwe bi riya civak û siyasetê me giyan de dîsa temaşawanê we. Temaşawanê hêja em vê heftecê gîşin dawiya bername civak û siyaset hêvîdarim gor dilê ve bername me şiya be. Dîsa têbînîkê me heye Kurd li Bakurê Kurdistanê pandemî mixabin bi dijwarî berdewam dike. Gêncê me tu xwediyê me tune dibe li xwe xwedî derkevin bi her şêweyekî parastinekî îmkanê mecalê di destê we de heye bi wê şêweyê li xwe ev derkevin ta ku bikaribin parastinekî xurt û zindî li Kurdistanê bihêlin. Belê hêzên netewperastin nîyên Kurdistanê hêzê netewperwerên Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê bi her şêweyê li hewildankî dane hez dikin bereyekî tevxebatekî Kurdistanê hêzê Kurdistanê ava bikin. Niha du hêjayê me jî gelek vekirî eşkere vê tiştê deklare kirin em ê berdewamiya vê gengeşiyê li ser Çarpar Medya civak û siyaset bi her berdewam bikine. Hatta bernamekê dinê bimînin xêr û xweşiyê de her tişt gora dilê we be. Heta heftekî din bimînin xêr û xweşiyê de. Dema we xweş be. Ê bar baş.